Salam mejuah-juah man bandu kerina perpulungan si kelengi Tuhan. Ibas Pak Saenda jumpa ka kita ibas perpulungan jabu-jabunta. Pengarapan kami maka kam kerina lid ibas sehat-sehat, tetap semangat, ibas ndalani wari-wari kegeluhan singgo iberikan Tuhan man banta kerina. Mari ras kita rende muji Tuhan ibas kitab Dendenta nomor 204 ayat si pemena. Mari ras kita ertoto opelenga sidengkahkan kata di bata, ras kita ertoto. Puji-pujin ras pengatakan bujur, isahkan kami man bandu o Tuhan di bata Bapa kami, siringan ibas kini rajan surga. Ibas kesempatan nenda, kemahandu ersikap guna nurikan kerna katandu, perpulungendu ersikap guna dengkah kenca. Kam dage Tuhan singajari kami, gelah katandu banci pe tetap ipakekan kami, ibas segedang-gedang kegeluhan kami. Ertoto kami ngendeskan geluh kami man bandu, ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari ras-ras kita ngoge pustaka si badia, si ibuat ibas kitab Roma bindu 10 sada, ayat 36. Roma bindu 10 sada ayat 36. Sabab kerina sinasalit di bata jadi kenca. Janah kerina elit erkiteken ia dengan man gunana. Terpujilah di bata sehrasa lalap. Sajenda pangogenta. Senina rasturang sini kelengi Tuhan, kerinana guna kemuliaan di bata. Arah temanta ibas berngi enda, iajok kita kerina guna ngenen, ngidah, gejapkan ras ngakukan, maka na kerina silit ibabo doni enda, di bata kap sinjadi kensa. Ijadi kena kerina sinasalit enda arah silalit. Adi kita singgulit nga siban kita jadi lit. Tapi adi di bata arah silalit ibahanna jadi lit. Alu bagi sadape tinepa di bata enda labo banci si pajuh. Labo banci si sembah. Sebab na kerina isi doni enda di bata kap sinjadi kensa. Dingin pe arah tinepa di bata teridah mekerna kedolatan di bata. Kedolatan di bata tangkas teridah man banta kerina. Maka labulit alasan takai pe siban guna la nembah kempak di bata. Adi di bata kap ndu empuna, ia sinjadi kenca. Ijadi kena pelabo sembarangan, ibas kini raturen, ibas kini ulin, bagai pe keteraturan dingin kini uline, gunana encidahkan karena kemuliaan di bata.
Maka bicara lengagia pernah si idah di bata alu tangkas. Tupung si idah kerina tinepa di bata. Ijai meteridah kemulian di bata. Dolat di bata. Kuasa di bata. Sebab ise pelabolit ngasup erbahanca bagi si ibahan di bata enda nandangi dunia enda. Maka ibas kitab Roma enda ikatakan Paulus, pujin man di bata, sekal bayakna di bata, setuhu bagesna kepentaren naras pemetehna. Argiteken bagesna isi pelabo ngasuk nerangken karena keputusan-keputusan di bata. Ngikut-ngikut dalam Tuhan saja pelai tangasuk. Bicara si ikutkan untung na peman banta, ulih ne peman banta, pelanga kita ngasuk dalam kenca maksimal. Apalagi ngukurkan perukuran di bata, lah terukurkan kita. Kugakap du silalit ban cilit, labo isunglap. Kuasa di bata teridah arah katana. Seh maka kerinana enggo jadi lid. Janah kerina elit arkiteken, ia dengan guna ia. Enda nurikan karena kemahakuasaan di bata. Kerina tinepa di bata enda lid ibas pemeliharaan di bata. Genduari nari sehrasa lalap. Asal dengar pagi ibas doni enda tinepa di bata. Doni enda tetap ipelihara di bata. Ibas praten di bata kang maka banci pagi kernep. Ia ngencang ngasuk kernep kenca. Jana ia kabung ngasuk memelihara secara sempurna. Alu bagai seni naras turang ia jari kita kerina. Gelah namin si idah kemulian di bata kebayakan di bata, bagai pe kedolatan di bata, kemulian di bata arah tinepana. Bicara si idah pe melala bangunan-bangunan si megah umpamana. Alat teknologi si canggih. Bagai pe alat transportasi si canggih. Dingin pe adisi pepayoka. Kuga peralatan-peralatan. Silit ibabu doni enda. Enda nuduhkan karena kemahakuasaan di bata. Iba siya nari nga pemeteh teh. Gunana iberikan na guna kita. Tapi spesial man di bata. Simre pemeteh man manusia. Labo banci sekala pe manusia. Berhalakan pemetah. Ini bata kena pemetahna. Ular kita kenia pentar mesombong. Kita idah nakala mekarus. Sebab titipan di bata kap ngenca. Makana adi ibas di bata nari ngekap durehna. Erkitikan ia kange makalit kerinana. Guna ia maksud nenda, gelah kita nembah manbana. Labo tinepa di batae, siban jadi di batanta, tapi di batalah tetap si puji dengan si permuliakan. Tambah tahunna, tambah pemetah manusia, guna ngerancang kerina peralatan canggih, kerina guna kemuliaan di bata. Guna di bata, recanggihna alat transportasi, alat-alat teknologi umpamana, alat pertanian, peternakan, kai pesi ipake manusia, min krina guna kemuliaan di bata. Jana si puji ia tetap rasa lalap. Labo penemuna entah penciptana pagi si sembah. Siban ia posisina seriras di bata. Tetap ngedibata simbre pemetehe. Makana seni naras turang sini kelengi Tuhan. Adi ateta si idah di bata, tataplah tinepa di bata. Kemulian di bata tangkas teridah hije. Ula kal si tangko kemulian di bata. Ula si prajang kemulian di bata si katakan baginta, padahal di bata empuna. Siapai pe kita? Paulus pe bagai. Tupung ia ngasuk, beritakan berita si meriah, reteremna kalak bengket kubas rarasan Kristus,
Enterem kalak ipridikan, enterem kalak ngalukan berita si meriah, berita keselamatan, nina labo ban aku. Tapi ban di bata silit ibas aku, ia ngesi merekenca maka ku ngasup dai kenca. Maka repe ban bana perbeben kini seran, lar ngadi-ngadi, inanamina kini seran, nina epe bagin dari kemuliaan di bata, sebab adilakin di bata merekenca lai izin kena, tentu labo banci jadi man bangku. Tupung iberikan kesempatan man bana, banci pe tutus ndahikan dahin pebelangkan berita si meriah. EPI idah nasada kesempatan, si iberikan di bata guna petangkas kemuliaan di bata. Maka man banta pe kerina ngawani perpulungan Tuhan. Kerina silit ibas kita min guna kemuliaan Tuhan. Dikune sukses anak ta, entahlah ngagia sukses bagi ukur ta. Ingatlah maka kemuliaan Tuhan tetap numpak-numpak ke geduhan ta. Ngarak-ngarak kita, maka si idah perhatian Tuhan belin. Ibas kerina dampar kegeluhan ta. Man-mawon labo terantusi kita kai perukuran di bata. Sebab di bata pe labo ise pe ngasup ngajar kenca. Janah pemeri di bata ngekerina silit ibas kita. Si ibre di bata pe labo kita ngasup balasa. Lapadah dau. Berena man banta rezeki. 1/10 saja pe lengabo setia kita kerina dalam kenca. Waktu tapi bagai iberi kena sadawari 24 jam. Si 24 jam lit dage 1/10 lah gia. Baci si persembahkan man Tuhan. Guna darami res dalankan perhatian Tuhan. Adi enggo bujur ninta man Tuhan. Puji Tuhan. Tapi adi lengah malangabo dage kapdu kita ngasup. Dalankan bagi kaisi lakukan Tuhan. Medak kita nggo terang pultak matawari. Nggo sikap beri Tuhan kesehatan. Nggo sikap bantuhan rezeki kita. Lit serpang pula bas perbebenta. Lit gegah guna ngalaken ca. Dikune lengagia lit serpang pulahna. Enda encidahkan kerna kemuliaan Tuhan ibas krina dampar kegeluhan ta. La terukuri kita. Maka tep dakam lit perbeben si idah. Bas dirinta ta si alami tapi bas kala. Tutus kalngiang kay maka bagi rehman bana teta. Labo merupakan hukuman. Tapi gelah tangkas kemuliaan Tuhan. Maka di rehpe perbeben kini tekena tetap paguh man Tuhan saja. Maka seni naras turang sini kelengi Tuhan. Tataplah, beligailah. Kuga belinna kemuliaan singgo iberikan Tuhan man banta bagi pengakun Paulus ibas kitab Roma endandai. Sehkal bayakna di bata. Bas tinepana petridah kebayakan di bata. Bas kegeluhan ta umur ta si gedang epe tridah kebayakan di bata. Ibas kesempatan si iberikan di bata. Jadi persembahan pengatakan bujur taman di bata. Di batai lape si permuliakan tetap nia mulia. Labu kita menentukan kemuliaan di bata. Kemuliaan di bata identitas dirina. Lalit ise pengasup. Dalankan bagi si ilako kena. Lalit banci terpeseriras ia ngenca. Seni naras turang sini kelengi Tuhan. Ingatlah, maka kerina sina salit di bata kampuna. Ia ngenca si madasa. Pakaikanlah waktu silit guna kemuliaan Tuhan. Pakaikanlah fasilitas silit guna muji Tuhan. Ngatakan bujur ibas pemerintah Tuhan. Sebab siteh makana kesempatan si iberikan Tuhan nema jadi kehaganta, jadi kesangapenta. Min arah kegeluhunta selaku anak-anak Tuhan termulia gelar Tuhan. Ulah si perajang si kerajangan Tuhan. Ulah si buat kemuliaan Tuhan. Jana si akukan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan labo terintervensi ICP. Tuhan ngenca tetap empuna. Kai dage banci sila kau ken banci kemuliaan Tuhan tetap jadi si kerajangan ta. Aku ken ia jadi Tuhan ta. Sin jadikan kerina sina salit. Sinikapkan kerina na alu makuli. Seh makanana labo sekala pe kita lit ibas kekurangan. Subuk kita bagepe man kerina manusia silit ibabo donienda ibas masa si genduari bagepe ibas paksa masa si rehenda. Terpuji gelar Tuhan
sebab Yesus Kristus Tuhan ngatakan bujur kita ibas belina pasu-pasu bagepe pemeresi inggo itetipkan naman banta. Bagi si isaksikan Rasul Paulus ibas kitab Roma enda. Amin. Senina ras turang sini kelengi Tuhan, mari ras-ras kita ngatakan bujur, mereken persembahan pengatakan bujur taman di bata, rende kita ibas kitab dendenta nomor 60 waluh. Mari ras kita sadabas pertoton retoto kita. Bujur isahkan kami man bandu Tuhan. Arkiteken kesempatan kami nehken persembahan pengatakan bujur. Si banci ipakeken gerejandu guna pebelangken beritandu si meriah. Guna nehken kekelengan bagai pengerakut kinirsadan. Pasu-pasundu dahin si idahiken kerina ngawani perpulungandu. Bagai pekrina ngawan perpulungandu pasu-pasundu ia rasa isi jabuna, rikut ras krina keluarga serayandu. Ibas peratendu dengan kuasandu si sakit madan pinakitna, si erceda ate banci pelampas terapul. Bagai pe o bapa, silit perbebenna arkitekin anak langa bagi ukur, ibas kuasandu banci mulih ia kubas dalan si benar. Dingin pe o bapa perbeben jabu-jabur kiteken ekonomi, ibas kuasandu te kami sinikapkan guna keperluan kegeluhkenna. O Tuhan, jabu-jabu si ertedahati guna natang tuah, ibas kuasandu seh bagi si isura kena idapet nama tuah idur kamnari bekas pemerendu. Bagi pi anak-anak kami singgo tamat sekolah lengandatkan pendahin, kam Tuhan sinikapkan si mehulina kempa ia. Singgo meganjang umurna lengar jabu, Tuhan ibas peratendu, jumpa ia reskalak sir kemalangan kempak kam. Dingin PO bapa orang tua kami seitun, pasu-pasundu ia ibas umurna si meganjang. Kekelengan kami silanai kuh jabuna tetap megenggeng dingin megegeh. Bagai pesi kuh denga jabuna tetap ersada perarih di tengah-tengah jabu. Kerina serayandu pe tetap tutus dahi kendahin, singgo yampe kendu kempak ia. Pasu-pasundu pe pemimpin bangsa ras negara kami, bagai pe krina anak-anak endu serayandu, modramen klasis, bagai pe runggun-runggun, pengurus kategorial ras pengurus PJJ, gelah banci pe krina tetap tutus dahi kendahin, singgo yampe kendu kempak ia. Endam Tuhan pertoton kami, reh kami mindo perkuah atendu, ibas gelar Yesus Tuhan, singgo ngajari kami ertoto ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiamin, rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu, ibas doni enda bagi ni surga. Bereken man kami, nakan cukup ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi i alemi kami, salah kala empak kami. Ola min kami, ibabakam kubas percuban, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kamkap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Mejuah-juah man banta krina, perpulungan jabu-jabun tanggo kadung bas pak saenda. Tuhan si masu-masu kita kerinana.